Wengenza wethu-ke nginibingelele nginamukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami nginguMsizi aka Inkosi yo-Art. Noma uqala ngena kule channel qinisekisa ucinzele subscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Inkampani enkulu i-Universal Music Group isihloniphe kumculi kaMaskandi uKhuzani Mfokampungose ngokudayisa kakhulu-ke kuma-album akhe awenzile. Selokhu-ke aqala ukusebenza nale nkampani njengoba-ke sekuphela iminyaka engu-8 asebenza-ke nale khampani okuyiyona-ke edistributha umusic wakhe lapha-ke online i-Universal Music Group-ke. Ama-album adayise kanje isibuko esingafi sidayise-ke i-double platinum, mase kuthi inja-ke nogodo yadayisa-ke igolide, imbongolo yadayisa-ke igolide, mase kuthiwa-ke angidlali nezingane yadayisa-ke igolide, umjolo wadayisa-ke i-platinum. Universal ibonga ukusebenzisana okuhle nalo mculi kaMaskandi-ke uKhuzani odabuka phansi enkandla njengoba-ke sebesebenza iminyaka engu-8 selokhu uKhuzani waqala ukusebenza-ke edistributha umculo wakhe ngaphansi-ke kwale khampani i-Universal Music Group. Mina ngizofisa ukuthi ngizuvula wakho nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngolu daba, hlala lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukucinzela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.